Khadim Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye, Lamine Gassama, Zarko Touré, Mamadou Karamboul, Khalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Cheikh Mbengue, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Cheikh Tidiane Doye, Pape Alioune Ndiaye, Henri Sévé, Pape Kouli Diop, Mohamed Diamé, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Diao Keita Baldé, Mambiram Diouf, Moussa Konaté, Moussa Sow et enfin Famara Diédhiou.